ayaan nih Pak. A few moments later. Jangan jawab ya. Umi tahan. Oh, Tuhan. Wait a minute. Got him! Ayah, Ayan. saha? Ayun. Oh, Rehan. Damang tuh enak. Kamu ya lah. Tuh, Oh, ayah damang di mana tuh? Jakarta. Wah, nah di dinya. Ya, pas kami dan dirinya. Oh, kok kulawargi damang. Damang. Wah, syukur alhamdulillah. Ayana kumaha meureun sareng si Taeun? Ih, naon sih? Nanya wae ih. Gimana? Atuh kira lagi ngobrol. Ayah. Hah? Ayah tuh. Duh, kan tadi kabri jadi dia ada kameramen. Oke. Heeh, tak apa sok coba. Mau ditahan. Guys, tunggu nggak ya?